6 moun nan kay la pa desan. Pa desan, lave nou, pa desan. Ok? Pa desan. Pa desan, mwen lave nou. Ok? Mwen desan a 4 moun. Kote nou. Pa desan. Ma fè preparasyon la. Ma kouem, tale. Ok? Toujou lave nou. Ba mou 5 moun. Tout nou e kade. Ok, nou e. Pwede pam. Mwen la wifem, ok. Vámonos. Fèl mache, nou wal pale. Ok, nou wal vin pale de tout bagay. Wap ka pose kesyon, nepot kote moun yo. Wap ka pose kesyon sou nepot sovle. Ok? Kote nou. Kote moun yo. Vamos. Na unte wila. E sa mwen la na 5 la. Mwen 6 pouces. Fèl mache. Mwen yo. Kote nou. Fèl mache. Fèl mache, kote moun yo. Mwen lave nou, men gen tou vwe. Kote moun yo, kote nou. Sak gen la men. Kote moun yo. Nou val pale paske mwen kwe tout moun kap an ba life la, se YouTube wapye. Sak pral di yo, yap important, ok? Yap vreman important pou ou, paske se pou YouTube el apye. E sa fè mwen vle pou nou ete an full. Paske nou pral pale, ok? Nou pral pale. Desen mizik, desan. Wa, paske gen bouy kap fet, gen kap pase, ya bom do adote.